Racun raket apa minggu ni? Ini dia raket Yonex Nano Flex 001 Ability. Yang ni saya pakai tali Yonex BG5 Max, tension 27, free stretch 10. Cukup. Feeling dan handling untuk tangan tak kuat saya boleh bagi 8/10, kontrol 7/10, speed 8/10 dan power 7/10. Untuk tangan yang kuat feeling dan handling saya boleh bagi 8/10, speed 8/10, kontrol 9/10 dan power 8/10.